ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Kajinglang Jingman jong kasop center kebadan Umsi Puksora Southwest Khasi Hills District kalalong ka basangsot hadok kata-kata hadiah balalap bakadan ke jingpai kabalong ka bumi ko po liu na pereng ke kamera hakani kasop center ka ba hampelingo susu kalong pa amdai tang ka jingtai barim ka bajau nang lewat ke building thamai ka badang sudap snaru ka jau bat ke jingkhang ru kim dalong bah bat khang kini ke jingpai jong kasop center ka pelong ikinong trai bakim biang shu ha ka rukom aju sumari kinong wanchim dawai kumjuru bansa ha kani ke jaka hande kala penwet bat kata ru ya kejing terekam pura jong kani ke sub center ha kejing le jurup jong khasi student sunyan lalap ya kini kejing sisa bat kasang ke kentu ya ke engineering wing jong ke terat ke kot ke khia bat kumjuru ya ke district medical and health officer jong ke Southwest Khasi Hills district bukan phapet bat paramot mardor khnang ba kan ombu jing ya ginong trei bade bansa ha kani ke jaka bat khamtap ya ginong shimdawai na kani ke jaka sumar Hakbaya day bat kani unong lum kubo jong kabati CTV lo yo banyak keren bau presiden jong ki isu Ranikor Circle usamna Markuni thongni ya kani jinglong jingman jong kani sub center Pat ba pentit por ba pentit meliang ju por balisin dawai wi ba dapum tu jaka ba ai dawai te kulting kmai te mas pentit mu tu ai te nyelek penpeji te tu gi staff kadien pat ki te athu ba itu ki wiki building ro markidan asli building tu itu ki we ba tak makiru ka ayu karung cepo baro itu ki building ba baro ki dapum tu kapor kadang nyelek itu nyelek pen itu longi sokya kan ni ba tu idon ki bakia amadan tu ka ladap tu kini tiak sana sei paraju opor kade jaka dawai ju kapor bakia apaan tu mar kindon kuatar mar kadai ka sub center gitu building kemairu jingkhang ru mlong ban khang baro artli jingkhang he kila shuki be itu kim khang kim nei mar ba mlong ban khang te ba tolongo ke na wat building kemairu mlong building ngerep nei bos ni karang no long bana yang jingi ka teng long itu bin bor ya bor strik ba ide bersukia kami ke department bagai depan alis pakin biat bin penbiang ke Jakarta iki tentang di staff di building ba dan keno ke papor ba isna ke building jadi ban page inde ban sui itu kontraktor ma kan dapat long tu bagi kontraktor teng ki ya lemon ban sna nomor nong page long kawara jinge kan kijing mentauru kan itu ginong train nomor tujuh opor kiset lah jang tu tujuh opor ki kiset dakalai dap tu yo dia sniu mnu bakla mnu te yang mentau kai te long tamlong pen na dia jinge keseng long so ban tentu bor jang i kan penmen ba don kinu ki sebentar memang tak sebentar ini kila samroning kila kita pro kila biang ni ko abak sebentar miskin penbiang ya building kan namba tanam tut ya jingmar mah ya kita ba jangan dengan dong tai nomor ma ni jangai na ki jaka sumar te ke basania atang sini kita sebentar hi dan jan itu budan home cinta ka trekam ba tu ka doktora tu sebentar minta ketrekam bah naru basinti ga tuga na yang di company jadi bab naru bapniat mesti ya tu ka mentala kinong trail kila sa yang tu naru musya por bapniat ki nagal yang di government tu di nong trail dan menta par ada nong trail long ka basa amta tangka building di bakam flop no saka ban kumar ta kala biang menta di nongkrei kila sa yang tu gila banisin gawai na por biang baik permit na por ini long kala biang baik kan jaka sumar ni kala biang ke sebentar kala running bahan atau bersih gini
tahi ke jing nah kata ka building smai ro kunju kata ka building berim ro kunju ka kata pom ta tapor ba ai dawa itu te lap tu dukat jingi te kada usah pentit tengi shelik tek na le jingi no na le jingi gede mas pengin pembor ke pasar bahkan ai jingi men bahai gitu nambah kanam put ke rekon semar ta tahi dah kebetulan. Hai ya bos. Hey, hey,